Go fopolediwa fa Afrika Borwa e na le ditokololo tsa distokvel di feta dimilione di le 11. Ba ela tlhoko ba re dipeeletso tsa sekema se di balelwa go diranta di feta dibilione di le 44. Ka tlwaelo babeeletsi ba dirisa distokvel go boloka madi go reka dijo ka bontsi le go di aroganya, mme sešweng jaana ba dirisa madi a gape go simolola dikgwebo. Stokvel ke lenaane la online leo le dirisiwang ke distokvel go di thusa ka tsamaiso le dituelo tsa kgwedi le kgwedi. We are seeing more stokvels banding together in order to buy investments, buy property, buy franchise stores, buy cars, buy Uber cars. I mean, one of the things that we are excited about as Stokvel for next year is that we are enabling this to be more digitized, where a stokvel can say, look, I'm just a grocery stokvel, but I don't mind taking 10% or 30% of our groceries and actually buying some sort of investment that will generate an income. This is one of the things that we are enabling on Stokvel. Ditokololo tsa distokvels tse di sa tswang go amogela thebolelo ya dijo ka bontsi di tshwana le nama e sa apewang di bontshitse go tshwenyega thata tebang le kgaogo ya motlakase nako le nako. Dingwe tsa distokvel di aroganya ditokololo dijo ka bontsi ka paka ya keresemose, mme fa motlakase o kgaolwa dijo di a bola. Miles Milnes o na le dikgwedi di le 12 a boloka madi a gagwe ka stokvel. Mo tshimologong ya Sedimonthole, ditokololo di arogana dijo, di dirwa tsa go phepafatsa le nama e seng kana ka sepe. Milnes o ne a solofetse gore dijo tseo a neng a di bolokela madi di tla mo imolola ka paka ya go boela sekolong ngwaga o tlang. Fela jaaka go timiwa ga motlakase go tsamaela go legato la borataro kgotsa stage 6, o tshwengwa ke ntlha ya gore dijo tseo di neng di tla tshwarelela dikgwedi tse di tlang di le 3 di tlile go bola. The one method that I use is that freezing water, also keeping extra ice in the freezer. The other stress is now going away for the festive, knowing that I have that meat in the freezer. It is a big concern knowing the load shedding. So all I can hope for is that people that I have coming to look after the house will keep me informed and check my freezers, because coming to load shedding, it is not just the power off, there's also the crisis of surges. Patience Mguza a re o setse a latlhegetswe ke nama e ntsi ya gagwe le ba lelapa la gagwe ka ntlha ya go kgaolwa ga motlakase. Society meet came on the 9th or the 10th of December, if I can remember very well. And then the following day, it was load shedding. Almost for the whole day, the electricity was off. So the meat has defroze, especially the chicken and the fish, we had to throw them away. Ka ntlha ya fa go sena bonnete jwa gore kgaogo ya motlakase e tla khutla, ba bayang matsatsing a khunologo ba na le tsholofelo ya gore e tla re ba boa ba fitlhela nama ya bona e santse e siame.